U Medije centru stadiona Rajko Mitić su ugovore sa Crvenom zvezdom potpisale uzdanice naše akademije. Uroš Đorđević, Vukašin Erac, Filip Savković i Nikša Papović. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsjednik našeg kluba Svetozar Mijailović, kao i direktor omladinske škole Crvene zvezde Nikola Jelić. Filipe, potpisao si ugovor sa Crvenom zvezdom. Koliko je danas bitan dan za tebe i da li si o tome maštao? Pa bitan je dan, ovo je jedan od ciljeva koji sam imao i drago mi je što sam ga ostvario. Pretpostavljam da je ovo prvi korak u, da kažemo, tvojoj daljoj karijeri i u onome što sve želiš da dostigneš, a da li možeš da se vratiš i na svoje početke, da nam kažeš kada si došao u Crvenu zvezdu, na kojoj poziciji igraš i da li imaš omiljenu utakmicu? Ovo jeste jedan od koraka u mojoj karijeri. Došao sam u Zvezdu pred 2 godine. Igram na poziciji štopera i zadnjeg veznog i mislim, to je to uglavnom. I da li imaš neku omiljenu utakmicu ili, da kažemo, protiv koga si posebno motivisan, neku ekipu koju bi izdvojio? Pa mislim, protiv svih timova sam motivisan, naravno protiv jačih timova nekad malo više, ali motivacija je uvijek tu. Današnji dan je veoma bitan za mene. Naravno, sanjao sam da potpišem ugovor sa ovako velikim klubom i moje je samo da nastavim da treniram još jače i da dam na svakoj utakmici 100%. I eto, da li možeš da se vratiš na svoje početke kada si došao ovde u Crvenu zvezdu i šta za tebe predstavlja sama Crvena zvezda? Pa došao sam 2023. godine u decembru. Za mene Crvena zvezda predstavlja nešto, ljubav i srećan sam kad sam u Crvenoj zvezdi. I da li možeš da upoznaš naše gledalce sa tim na kojoj poziciji igraš i da li imaš neku omiljenu utakmicu do sada? Igram na poziciji bočnog napadača i imam sada u ovoj sezoni protiv Čukaričkog kada sam imao asistenciju, kad smo pobedili. Ovo je moj vrlo bitan dan u životu, veoma sam maštao o ovome. I da li smatraš da je ovo tek prvi korak i da li možeš da se vratiš na neke početke same u Crvenoj zvezdi? Kada si došao i na kojoj poziciji igraš? Došao sam 2020. godine, igram zadnjeg veznog i ne želim da se vraćam od početka, samo da idem napred i tako. I eto, kada se vratiš na te neke ranije dane u Crvenoj zvezdi, da li imaš neku omiljenu utakmicu, omiljeni gol koji si postigao i eto, da li možeš da se posjetiš sada sa nama kako je to izgledalo? Omiljena utakmica mi je bila protiv Čukaričkog, prvi turnir, kad sam došao u Zvezdi i dao gol u polufinali i ovdje ekipu u finalu. Prvo bih želeo da se zahvalim klubu i svim ljudima iz kluba na ukazanoj prilici. Nadam se da ću trudom i radom ispuniti očekivanje i opravdati sve ovo. I eto, gledaš sigurno utakmice svog brata, ideš sada i njegovim stopama, da kažemo, s ovim ugovorom i koliko ti znači njegova podrška? Znači, dosta i od njega i od cijele porodice, drugara, trenera i od svih, ali on mi je to neki, da kažem sada, uzor koji 2 godine stariji od mene i mogu od njega da gledam dosta stvari. I eto, da li možeš da upoznaš gledalce sa svojim kvalitetima, na kojoj poziciji igraš, koja ti je omiljena utakmica i koliko si dugo već u Crvenoj zvezdi? Pa od 2018. sam u Crvenoj zvezdi, igram desnog beka. Nemam jednu omiljenu utakmicu, ali obično derbi i tako te jače utakmice najviše volim. I eto, pretpostavljam da je ovo jedan od mnogih koraka koje očekuješ da se desi u tvojoj karijeri i da li sebe jednog dana vidiš na glavnom terenu stadiona Rajko Mitić? Da, jeste. Mislim da je ovo tek početak i vidim se uskoro na Rajku Mitiću.